الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا لغمسا سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبنا بيسون يوم مغاني فلاناي ميلادي نصارو كجاتي با فلاني مغاني كلي سانكالو تانا بيسون يوم مغاني شغناي أمبي دورة بو مسجد الرزاق وأمبو كنو درسو بي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتاب ثلاثة أصول درسو بولا يرميناكو يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. كو أواجب ريا سلامك أني سلام موسو كلن كللا إيكا نمسائل سبادو إيكا بارك نويه. مسائل سبا أمبي فولو دلا درسو تمني أني دو كلالا مسائل فولو أمبو دلا ويموني إيكا دو كو على ديا أندا على دبانغر جاگه amantoye te aye ciidon de chama ni nyem masayla foloy khalaqana wa razaqana wa lam yatrukuna hamala. Derisu temene ankumana nunun kan bitaye munye ni ala manda kantote ala ye munke bal arsala ilayna rasula aye ciiden de ci amma لما كانت العبادة لا يجوز أن نأخذها من استحساننا وتقليد فلان وإلان تمامي بطو ni bato te ate daga anka bato mina ko anyire ni uba nyire hakili ye minye anye koro na ate daga bato kamina ola almina mini istihsanina kafo anyire hakilila ne hakilila ninkanyi an bolo ninkanyi ne fen ninkanyi tumami bato te ate daga bato ka taola ani tumami ate daga bato ka mina karasala ani karasalanko fulan ubafo karasa illani mana karasa mo min donendo wa illani ani min donente na ya soro ate daga bato kamina kon ninde kanyi nenye koro ni ate daga bato kamina wala na ate daga ibe mu'min do karasa bato kamina wala na ate daga ite mu'min do bato kamina wala minan nas hada madawna arsala Allahu ilayna rusula ode koso ala yeci da unci amma to bayyinu lana kayfa na'buduhu ala yeci da unci amma ci de munun no ba banganye ambe ala bato chokomi lianna li ibadati tawqifiyah parce que bato fule ate daga ika foike wala ni delila de tibolo al ibadatu tawqifiyah
na ya soro jamana in kono maliyen bu kan majahabi do ube baraka ni majahabi kuma munun be majahabi kono go famu ambe anka fiqh kitabu folo min kala kitabul ghadari al-akhdari ayannin kuma fo أقول لا يهل له أن يفعل فيلا حتى يعلم حكم الله فيه لقد أذكركو كو سلاما بالغو كو أتد دغاية إيكا فوي كنين دينا لا فوي كالا كيري دولا فرو ألا يمون فوالا تيدن يمون فوالا تنكن نيمو سرو دري لما سرو بلو أتد دغا فيمو فيني باتوني براجيني يكا كيكا سروني إيكا ناكني دل لما سرو بلو ودي أتوكو الدين توقيفية والعبادة توقيفية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ألكم مؤمنين كنبلا ألاني كنبلا تشيدني دونك أقويا لأن العبادة توقيفية باتو أتدغي كثينك على ند التي بلو لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرعه أتدغي كلا باتوني فوي ني ألما منك مصريا فالعبادات التوقيفية على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام باتو جولم بدي تشيدو نمين نانا باتو جولم بي أودكا تشيدو نمين نانا باتو جولم بي أودكا فالحكمة من رسال الرسل أن يبينوا للناس كيف يعبدون ربهم تشيدو كا تشيكو نمونيه وكا بانجليك مغوية مغو بشكو تيجي على باتو تشوكمي وينهوهم عن الشرك والكفر بالله عز وجل أنو كمغو بالي كبو فلان كفيما أني كافرني علي هذه مهمة رسول عليهم الصلاة والسلام أو تشيدون كبارا فلنين نين تشيدون كهمينو كباراي كمغو نيامريا كبانجليك مغوية وبي على باتو تشوكمي أني كمغو بالي كبو فلان كفيما أني كافرني علي تشيدون كباراي ودي ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام نند قصو تشيدنكو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد تشيدنكو نمغو نيه بارك نندينا كونو بارمي علمي نيامريا لايكا بارا بساقما parce que تشيدن تشي كونيه دي ولو دي بانجلي كي مغويه نيه باتويه نينته باتويه كاو بالي كابو فلان كفو اني كافريا donc odi yato تشيدنكو ako silamiya kono na fule fengo fenye bato de kombe baraje nyina na Allah gara ni mugo yo ke ka soro ne kan nyamariya ta ka ika barabe sagi ma Allah gara fal ibadatu tawqifiyya awa bato jolembe delila de ka bato a jolembe delila de ka delila ka soro ibolo ala ka qur'ana la delila ka soro ibolo chiden ka sunna la delila ka soro ibolo sarfu ka tabulo la bato ye ode wal bid'u mardudatun wal khurafatu mardudatu bidia niyo ke dina kono bidia be sage atigimade mo be galum munundo dina kono o be sage utigimade wa taglid al a'ma marfudu ni iye mo la dege mo min te fen kalama finyeto bere e ba no fete o korota lendo ka boyede marfudu o sagilende do o korota lendo de kaboy jate to ka koy marfudu jate to ka taglid al ama jate to ka ye femuli lende jate taka la tughadu li ibadati illa min shari'ati allati jaa biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam batutte shekam min hada madenna fo batu in kake sharia yede sharia min ni chiden nananaye sharia ni chiden nananaye ni mo ye bidia do dina in kono ika bidia be sagemade ni mugo ye qurafati galon nunu jiri kawye ulude takudo dina kono ube sagemade ni mugo min ko de nebe karasare no fete atigi baki kam min fo de la taala qur'ana ni sunna uba fo kode ma ka pinyote la dege jate toka oye kode ko min bilalendo awa bato te shika mina abada fo sariya min ci dawna nanay قوله ني أكو بل أرسل إلينا الرسول
aye ciden da ci amma aye ciden da ci amma huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ciden juman cira muhammadu khatamun nabiyina nabi nyima bedda fa baga arsalahu liyubayyana lana lima ja khalaqana alaye ciden ci kana banganye mu aya ala yanda mun kama kano banganye anda ku ويبين لنا كيف نعبد الله عز وجل ciden ci kunye munye kana bangali ka anye ambe alabatu chugumi oyani hana anni shirk wal kufr wal maasi ciden ka ci kunye munye kambali fulan ka foyama ani kafiriya ani ala soso hajihi muhimmatu rasul sallallahu alaihi wasallam e woninde ciden fana kabarai ciden min cira ma aka bara fule ka banganye an ka da kun ko fonye an bi alabato cogomi ko fonye kambali ka bo fulan ka foyama kambalo ka fo kafiriyama kambali ka bo ala sosoma ciden ka bara fule wa gari ballaga balagha almubina wa ciden la selike fana la selimi bangalendo wa adda li amanata ciden ya danna ya min daraka ciden ya di wa nasahal ummata alayhi salatu wassalam ciden ya kunnan jiya ke mantonye wa bayyana wa waddaha ciden ya bangaleke aya jeya de wa tarakana alal mahajjatil bayda ciden ya to sira jelende ka layluha kan nahariha asuna tilebe kele dibitala koy cide nyanto sira minka sira jelende do akasuna awa atilebe de kelenye dibitala la yazigu anha illa halika mugo shite jenge kabo sira jele ma fo mugo halakile mugo no halakile de be jenge kabama wa haja kama fi qawlihi ta'ala ni abekomi abe alaka ayala chogomi اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام الدين ala ko ciden ka hejo laba arafa aye aya jigaka bi nye nka dina dafa nyaka dina dafa awye nyinka nema timme auka njena naye silama dina ko de ke dina donc ala ya ka dina dafa de ciden fana ma fatu ka dina totoye aya je ya nyede atile na sube de kelenye fo ima to kofe fo ite mo site jenge kabo sira jele ina fo mo halakile donc ni mo nana ni ko wereye o nyana enye koro chogo chogo o nyana ka hakila chogo chogo o nyana ka nina chogo chogo atesika ke dinai dina yede ciden nana ni minye ka fonya ala ko aka dina dafara ite sika nani foye ko be dina dafanoye ite sika nani foye ko baraji be soro la ciden ma min fo ala ma min fo dina banna pew adafara pew mo sika hakilina te sika do ala e ka yere jija te sika foye do ala ni fingo fin do ala ciden ta ko fe ala ta ko fe o ko masina be sagima to de ko bidia to de ko kurafati فمن أتاه يوكلا فمن أتاه دخل الجنة ومن أساه دخل النار أو تشيد من شيرا من محمد صلى الله عليه وسلم نمغ من تورا تشيدن كو سبلا قوله وفيله وتقريره أيمين فو إياك أيمين كي إيا لا دغالا نين كيرا نيانا أيا سبتي ciden ka sunna fulin kalte sabade ni mu'min tugura ciden ko ni sabala ibedo ari janna kono o mani asahu dagala nara ni mu'mo ye ciden soso ni sabala ka sunna lebiro tasuma kono uko ciden ko te yo soso uko ciden nin kete de ya soso uko ninde kera ciden ya sabati yo soso ibeta tasuma kono qawluhu man ataahu ay fima amara bihi dagala li janna ni ciden nya nyamarali ke ni minye akoyen ninke eye ciden soso ola ibedo arje eye ciden tugura ciden ko ola ibedo arjanna kono ay nyamarali ke ni minye itugura ko ola ibedo arjanna kono wa qawluhu man asahu na ko ni mo minye ciden soso ay fima naha anhu dagala an-nar ciden balili ke minye ko akana ke komi bidew ni mo ye ulude ke ibeta tasuma kono
ay ñamarali ke ni minye ni tugura ko be do arjanna kono ni cide ni balile ke minna e cide soso aka bali fe itaro odeke donc ibero tasuma kono wa haja misdaquhu kasiru fil qur'an kuma min fulin nye ko ni tura cide ko be do arjanna ni cide soso be do tasuma kono nin kuma nungona na tinya ko mun be ayam min be nin kuma yin tinya cigiya qur'ana kono kacha Kurana aya munun ben nin kuma tinya tigiya o kacha adoye munye ala ko masamin kortaleno o man yuti rasula faqad atallah ala ko ni mugo tugura ciden ko iye tugura ciden ko ka ciden labato akanya mar kauna akoye ala bato ni aya be araduke alquraniyuna munun ba fo kulu be barake ni qur'ana de ko hadisa ko uluma suwama ni aya koso e kafiriye e malli manani har qur'ana yere e kafiri de munum ba fo ko dubu ka delata qur'ana de la ko hadisa ko luma dawla lute baraka ni hadisa wulu e kafiru de parce que ni aya min fule qur'ana kono u bannan ma o man yuti rasula faqad atallah ala ko ni mugo tura ciden ko iye ciden bato akoye ala de bato ni mugo ko be ciden ni ala fara e kafiri de hari qur'ana ta imaso e pe ala bato chogoti la koy atigete sira la bato yere qur'ana ko waqimu sala ay sallide mi salli fanay arakanani la sare arakanani futuru e sabay safo nano be qur'ana kono waqimu salawatu jakka qur'ana ko ay jakka de bo nin na fulo shugudo jakka bala nin na fulo shugudo jakka tala ni sanyele mana de jakka no be sanyele madela ni hakke de be bo qur'ana yo fiya ni te baraka ni hadisa be jakka bo chogodi ni ete baraka ni hadisa ni tara hiji yoro le be hiji chogodi walillahi ala nasi hijjul bait man istata ilayhi sabila ala ko shebe mo mi yere ro ka ala ka so kere ka ta hiji ni manashikul hajji munum be joyande ninke ya shia obe qur'ana kono hadisa do yo fiye ni e maso hadisa ko mai hari tese kala bato e pite silama yede ye kafiri de alla de fule ka foya ni mugo tugura ciden ko itugura ala ko e wa de fogo mugo chaman fana la hari ni qur'ani yuna ute jamana ka mugo chaman yere be silama chaman be uba fo la ilaha illallah muhammad rasulullah me udalente ciden ko na haqiqala uya fu dala de mudalen tala parce que ni eye hadisa fo doro do ba fo yima yere ni eye ko de fo ko ciden ko te ba fo ko abe qur'ana kono donc tant que eben ni fo yima daw ciden nawa e dalente ciden na muhammad rasulullah min be e daima koro fa muy dalen tala e ni dalen be ciden na e nu ko ciden de kote kuma warete o ebe kanka min nyini o yoro la doro hadisa yin sahalen o ba sahalen de e kan ko de nyanyini o mi tanke hadisa sahara uba fo ciden kote e ba fo ko abe qur'ana ko forowa ube ni e ko ciden kote hadisa jele jamana in kono hari kalambaw yere ibe hadisa jelen fuye ko ciden kote de be ulu betaw ka hakrina de fo ko ayen ni fo me nindo ayen ni fo nin keratendo ni betende odi to Ahmad ibn Hanbali ko ako aka usulu kono akon nin ki sunna min fulani ya qiyasu tala haklina tala wala lima wala kaifa ni fi wufin sabatira ko ciden de kote e kana fo komunna i kana fo ko chogodi nimbeke tango ko ciden de kote lima te kaifa te haklina te kana ta fo ko beta qiyasu ke kan nasu toy donc nin ka famu ni tugura ciden ko tugura alako wa qala ta'ala wa ma arsalna min rasuli illa yuta bi idnillah ala ko ne ala ma ciden si ci fo o ciden mo ba bato katuga ko ni ala ka jende ciden cire cira ni mo be tuga ko kaka kuma mina naye min nyamar yam min ke kake naye mo mu bali min na ka toy ala ko akerani ala ka jende ala de yake sariya alai ala da yake sariyai ko ni ciden cide cira mo ka tuga ko uka kanya markan bato ayi balle kan minu ka toy wa qala subhanahu alakum masammi sene alendo wa in tutiuhu tahtadu alakum mutugura ciden ko ukandara
aye mafhumu ya iranna mo matugu ciden ko akanya marikana mo matugu ciden ko yibali minna imakanda ibe fili de la ikanda lente de wayin tutiuhu tahtadu num mo tugura ciden ko ukandara nim mo matugu ciden ko ibe bara la ibake ka fengo fenke dina ko de la anyana ka hakri la chogo ifili lendo ikanda lente wa qala ta'ala lako masamin korta lendo wa tiu rasula la'allakum turhamun ala ko ayettugo ciden ko o be ke sababu aben nema so anyo de fo ni jamana u ba fe nema kana nin jamana kono ni u ba fe jamana in ka kanda jamana den ka ke kanda mo ye an ka tugo ciden ko ni jamana karamo na famo ni u ba fe alaka hinnene alaka nema ka do nin jamana in kono an ka tugu ciden ko karamogo bato ka bila shegu bato ka bila tariqa nunun ka bila fakuru siraw ka bila laicité ka bila ewa ka fo démocratie de do ka bila an ka tugu ciden ko jamana be nema soro alaka kuma de do wa tiu rasula la'allakum turhamun ayi tugu ciden ko na tugura ciden ko be sababu aben nema soro ala baw nema فمن أتاه اهتدى ودخل الجنة نمغو نتغرى تشيدنكو إكندرا إبدو الجنة كنو ومن أساه دلا ودخل النار نمغو تشيدن سوسو إفللا إبدو تاسما كنو إفللا إبدو تاسما كنو قال صلى الله عليه وسلم ألك تشيدنكو كسيني نما بكا كلكم يدخل الجنة إلا من أبا ciden ko bebe do arjanna kono fonni mo min banna qalu ya rasulallahi wa man yaba sebo ko laka cinde jombe bar janna donima qala man atani daghala li jannata wa man asani faqad aba awa ciden ko ni mo mi tuguran ne ko ibe do arjanna kono men ni mo yenne sosode e yere de banna ka do arjanna yere de banna arjanna donima awa mbalmo arjanna doni dilolembe ciden tugu nyogonya de la sira site ni mogo be arjanna soronay ni ciden ka sunna ni ciden ka tugu nyogonya te ni tugura ciden ko iya ka sunna sta ibe do arjanna ikandera fana mais ni mogo ciden ka tabulo bila ko teriga wore de baw ka jamana on kono ku yere ka kuma ko jamana ka teriga kacha ko be ni ka tabulo ni mogo ye ciden no bila ko beni katabulo wereta ciden tate minye ciden ka kuma de fuleninya akoy e yere de banar janna donima fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam aba an yadkhula al jannata ni ciden ko ibanna mana ibanna kado arjanna wa qala sallallahu alaihi wasallam ciden ko kisini nema baka la yasmu bi yahudiyyun wala nasraniyyun ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار حديث ورلا تشيدن كو حديثين دامنا يرو دولا تشيدن كالله نكالنا نم مسين نم بمسامين بولو نم من تلبا منو فلي دوغو كولوكا مغشيتن نكا تشيدن ككباريا مي اي يهوديا ديوا اي النصارى دي اي ني نكا تشيدن ني ككباريا مي o ko fe neni min nana imalli mana nay ibedo tasuma kono kafiri be dugu kolo kan no malli mana ni cidenye o mado islamiya kono mo be jiya kono amalli mana ni cide kado islamiya kono be kafiri iye yahudiye tanke imalli mana ni cidenye ciden ni min nana a cira ni min imalli mana ye kafiri iye nasara ciden ni min nana imalli mana ye kafiri e be ibedo tasuma kono فمن أتاه دخل الجنة نمغم من تغرى كو بيدو الجنة كنو ومن أساه دخل النار نمغم يتشيدن سو بيدو تاسما كنو هذا هو الفارق بين المؤمن والكافر أو فرن فنشيا من بين مؤمن والكافر تشي وفلنين ni tugura ciden ko ani min na na ilimana nay ye mu'miniye ciden cira ni minye ni malimana nay banna ye kafiriye faragu fule والدليل قوله تعالى ciden ka cidenya ka fo ciden de cira ma o de lay munye
alaka kuma inna arsalna ilaykum rasula shahida alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa sa fir'aunu rasula fa ghajnahu aghja wabila alako inna arsalna ilaykum rasula ni alaye cidenci auma shahidan alaykum ciden be shari'a auka kama arsalna ila fir'auna rasula kumi nye cidenci fir'auna machogomi fa sa fir'aunu rasula fir'auna ye ciden soso minye musa fa ghajnahu aghjan wabila ne ye fir'auna minali min kagele kosobe na ko qawluhu wa dalilu ay ala irsali ar-rasuli mana dalila juman ba ira na qur'ana kono ko ala ye cidenci ala de cidenci ako qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasula qawluhu ta'ala inna damirun araju ila Allah subhanahu wa ta'ala inna min fulinye damirin be sage kata ala dema mana masami senale akorta lendo wa haja damirul muajjam nafsuhu li'annahu ajimu subhanahu wa ta'ala nin damirin min fulinye nilla nyine ala ya yere bonyade parce que ala ye masami nye akabo ni subha fana nin de nasara mina konni ya yulu ko ala ye sabade alaye maryam ay ala isa ay alaye ko qur'ana kono ko ala bafo inna ko abafo nahanu ko do fane jama demire de shawu minye salu fawjana fule ko de bange inna in kunye de akorete ko ala ye fulay akorete ko ala sabaye inna in kunye de ala ya yere bonyade inna in forani bonyade ninna hanu fora yoro me ala ya foni bonyade sino ala kelempewde do mais ala ya yere de bonya ni aye jama demire fo ayere ma ala bonya lende do arsalna kadhalika haja damirul azamati wa mana arsalna ba'asnahu wa awhayna ilayhi ni ala ko arsalna ala fulama ci den ci koy ala sabama ci ala kelende ya ci mi afana fora ni demirul jamu munye ala ka bonya iranna mana ala ya yira وما أرسلنا باسناه وأوحينا إليه أرسلنا كرموني ni ala de cidenci ka wahauciyama ilaykum ya ma'asara saghalaina li jinni wal ins ilaykum demiru be sal kata jomma jinnani hadamade ni ala ye cidenci awma kitabu li jami'in nas nin kuma ala ya nyeshi hadamaden bedema li anna risalatan hajar rasul ammatun li jami'in nas ila an taquma sa parce que nin ciden labayin cili a cira bedema mo bedema fokata jiawli de hadamade bena jiya kono jinna be jiya kono ciden cira bedema arasula huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam noka arasula wa ya muhammadu kisini nema baka shahidan alaikum ay inda allah yawmal qiyamah do alafe ciden be serake auka subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah do ciden be serake ala koro akan mantunka bi annahu ballagakum risalata allah wa ghamal hujjata alaikum ciden be serake alafe qiyamah kineka ko alayya ciden yalla shi auma ko yahuda jo auka abu fu alai kama qala ta'ala ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ala ko ciidewun ci kunya munye rusula ciidewun cira de mubashirina ka alabato law kunun ni sonjiya ala bin neman min ku ya jani lagara o munjirina ani ala sosola ni kafirun ku baga ala be janga kata milla suma jani lagara li allan yakuna linnasi ala la hujjatu bada rusuli ani ciiden ci kunya mu ware tuguni puru ka huja jo hada madunka na huja suru qiyama kineka ciiden cilen kofe ciiden ci kunya de ka udurattige ka bo hada madembe bolo kuma min be fo jamana in kono ko beki tafo beki take ko ala na nyana bollagara a nyana bora de fijiya kono ya ni mugo matugo ciiden de ko ka ciiden tata eta nyana boli minye lagara beta tasuma de kono jahannaba doronde do ibeta tasuma de kono huja tem mugo sibolo lagara
mogo sitte sika fo alaye ni yayi ne tugra shego fulana ko ni yayi tugra maba fulana ko ni yayi ne tumbe nin tere masana la ciden de mana ne la ke etayira ne la odi ato ne torat karasata kan saraka ote sori boro lagara ciden ci kunye ka o ujura no huja de tige ka boy boro kuma te sori da fala ahada yawm al qiyamati yaqulu mogo sitte qiyama kine kan ni bese ka fo ana lam adri anni makhluqu li ibadati mogo sitte ni te bese ka fo qiyama kene ka ko ala ni tumma do tinto jiya kono ni tumma do kondara e ka bato kama mogo sitte se ko fo lagara ana lam adri ma ja yajibu alayya mogo sitte se ka fo lagara qiyama kene ka konti ala ni wajibira ne ka jiya kono ni tummo do de wala madri ma ja yahrimu alayya mo sitte sika foqiya makanaka anti ala ni haramu yaranneka ntum ma dode la yumkin an yaqula haja mo sitte sika nim foye لأن الرسول عليهم الصلاة والسلام بس كتيدون كسين النما بوكا قد بلغتهم تيدون يوكا تيدن لا سمغوما وهاجر الأمة المحمدية تشهد عليهم cide munun temena ulu kam manton muhammadu kam manto be sharia uluka cide munun temena ulu kam manton muhammadu manton be sharia uluka qala ta'ala lakum wa kadhalika jalinakum ummatan wasata ala ko abo cego kelendela ciden kam manton ni aw ke jama kuluye ka sugantiya litakunu suhada ala nasi puru yawmal qiyamah keneka hada madun to ana sharia kuka kata nuhu kan mugola kana isa kan mugola o da ya ci da labanye sani muhammadu kaci muhammadu da ci da labanye ni kata nuhu la kana isa la jamakulu temena ola ci den kan manton fana da be shera ke nununka kana nuhu da ci den folo kana dugu koloka ci den folo yen nuhu de kata nuhu kan mugola kana isa kan mugola ci den kan manton da be shera ya nimbeka kiyama keneka ويكون الرسول عليكم شهيدا دونك نو شريعه جما توكا تشيدن كم مندو تشيدن فنا به شريعه او فنكا ابي احاديث ولا ni tiden kam manto shera nuhu kam go ka kon nuhu kam go ala be nuhu kam go nyininka ne nuhu ci awma aye tiden yalla shawma wa nuhu ko amal la she awma ni nuhu ko nyalla she ala ba fo nuhu ma jonye ka serai aba fo ciden kam manto nuhu kam go ba fo nuhu kam go ba fo nuhu ye ciden kam manto be shaga ke an ka sereye cogodi uluna na an ko fere ciden kam manto ba fo an ye sereye nuhu ma ka fo nuhu ye ciden yalla she awma aya galon tiga yade amaso uba fo cogodi anna ma nyon so wakati tele ciden kam manton ba fo anye an ka qur'ana ya fo anye ala ko ayen nuhu ci aka mugoma nuhu kam mugo ya galon tiga ya awambe sere be kan ncogola ni ciden kam manton sere la be kan ncogola awa ciden fana bina sere aka manton ka awan tiga ala ngam manton fule abebe qiyama kene kai ala ciden fana ba fo ala ne ciden yalla she nye ciden yalla she aya Allah se fana ama foy toy akan hiju laba yo kutuban min kala yo fo se bawye ako ala hal balagtu tumama ya ka kutuba kala akonya Allah shewa se baw be ko on ya Allah she kide nya bolon ko ni ta sanfe ako allahumma ashhad ka bolon ko ni jigi kana se baw majjama kulma awa kunti ala ika ke sere ngam man ton fule ka fo ko nya kide nya Allah she o ma huwa ala al ghaibi bidanin وهم من ديرة تيدة ما فوي دوغالا أما بغيلو يناي أما فوي دوغالا أيها بلاش يوم يناديهم فيقول ما جاء أجبتم المرسلين يوم القيامة دو أنا ببول القيامة كنك جمع بسجل أي تيدة ونجابي منا فلا نشالن الذين أرسل إليهم ولا نشالن المرسلين ألاكو cide un cira un jama kulu munu ma qiyama ne ba un yininka be cide un yininka abanna ala ma fo ko mo shima ko bi yininka shegula
ama fa be shehu nyininka ama fa be maba nyininka ama fa be mo nyininka mabala ama fa be mo nyininka teriqala ama fa be teriqa nyininka like ama fa ko be mo nyininka jamana kataburuna laistina demokratima cide fala nashalanna alladhina ursila ilayhim wala nashalanna almursalina donc abe ciden de bato ka jabul labbe qiyama mi abe jiri kuma munun fo nyogo nyeya ani galo kuma ni nyogo nege kuma ni nyogo halaki kuma munun be jamana kono laisse de do demi quartier de do kanake directeur de ewa anka fa ko shiraw an tu bula mo ye o an be shego fulana de koyo je teriga kachare beni ka famure nimbe naga naga kaningalo abben naga naga ka abben galon fi kiri ciden de cira ciden de be sere yake au ka qiyama fa hadhihi al ummatu nimman tum min fulinni tashhadu ala al umam sabiqati yawm al qiyama man tum munun tamina nimman tum be sere yakuka anna ursulaha ballagatuha irsalati allah bima yajidunahu min kitabillahi azza wa jalla nimman to munun fulenni man to munun temena nimman to be sharia kuka kafu aka cide munye cide nyalla she auma ube sharia ko munye ube mun soro qur'ana ko nimman to be min soro qur'ana ko li anna allah qassa alaina nabal umam sabiqati wa rusulu parce que man to munun temena unu ka cide un ka kisa unu kala hala ala ya be fonye qur'ana ko wa ma khaluhu li umamihim cide unye mun fo kam mantun ye ala ya fo qur'ana kono wa kullu hajan arafnahu min kitabillahi azza wa jalla anyen nimbedo alaka kitabu kono alladhi la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzil min hakimin hamid kitabun mi galonte se kana nyefe galonte se kana kofe awa ajigina kabum masadefe masamminye kodo masammin tanunendo la yati al-batil min bayni yadi wala min khala kore munye mogote sika foy fara qur'ana kay te sika fe ngola mamun tilela cedo nana makal malendo della kana mamunuma hakili mado abese sebelila hakili kanyi kosobe anana mamunu fe mamunu ko islamay wa ko nete islamay ako ite ke islamay yanki bila islama bara doma ko ne makote islamay ala ceyin tara atale ja atara ka taurete sebe ka ken nusuko sabai aye injila sebe ka ken nusuko sabai ka qur'ana fana do sebe ka do yelema la ka ana yoro do bila nyefe ana yoro do bila kofe ka do nagasala ka do boala aye qur'ana do ke o chogola taureta nusuko saba ka be yelema ana do fara yoro do kana do bo yoro do la injila nusuko saba aya fana ke o chogola ana do fara yoro do kana do bo yoro do la qur'ana aye hakeni min dila qur'ana la ma bedila ayo fana ke o chogola ani qur'ana tara ani tawreta nusuka saba imbe tara tawreta tigufe uya be sabolo tawreta yele male ani injila tara injila tigufe nusuka saba uya be sabolo aye qur'ana yoro ni minyelema ka nyagambi ana tara qur'ana tigufo ko qur'ana do be ne bola be fere yo ko anka la jefolo adi anka la jefolo uye qur'ana laje uya soro aya nyagambi de uye aka qur'ana nke ka bugo ka farafara ka qur'ana farafara nyana ka bugo ka gira ninkele atara mamunu madurana na mamunu maye seris kuma fura fwa do na silamiya ko mamunu ko ako ede ma uli nefe ni ewa wakati na wa ni ne ko ka do silai ko ma ko te silamiya la ko honne de ko ako munya to do na silamiya ko ako ako ne wulile kabo efe ne bese sebele la nka telefona nye tawreta sabe nusuka saba ka do fara ka yamfe ka do bola yamfe ka injila sabe nusuka saba ka do fara ka yamfe ka do bola yamfe ka qur'ana do sebe ka do fara ka yamfe ka do bola yamfe ni tawreta tara tawreta tigu fe nusuka saba imbe yasa ni injila tara injila tigu fe nusuka saba imbe yasa ni qur'ana tara qur'ana tigu fe ngo qur'ana fere ta fule ko Allah je folo tumamu ya Allah je
uyunka qur'ana ke kumbugo ka fara kinyere bugo kumbila nyaado tawreta tangalente a ñagambilende be tawreta tigi bolo ñaado injila tangalente a ñagambilende be injila tigi bolo mais ñaado ko qur'ana tangalende do qur'ana tigi bolo fente se ka boala fente se ka faraka o de atun do nasilamiya kono o ya soro sheikhu do be muksim muñenana a fa togoma o be nin kera mogo min ñana tara maka ka fo doni ke baga do ñina na togo atumbe maka a kon nin kisa kera ko ala ko qur'ana kono inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ako ala ko ale de qur'ana jigi ale ala de be qur'ana tanga ako ala ko qur'ana kono la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzil min hakimin hamidi donc ako foyi te se ka fara qur'ana ka mo te se ka fembo qur'ana la ako tawreta ala ye tawreta tangali to tawreta tigu de bolo tawreta doni ke bawo ala ye tawreta korosili tulu de bolo ya nyagambi injila korosili ala ya to injila tigu yere de bolo ka doni ke bawo u ya nyagambi mais ala ma qur'ana tangali te damfe bolo ya to ayere de ba korosi alama qur'ana tangali do qur'ana tigu bolo ala yere de ye qur'ana tanga foy te se ka faraka fente se ka bola la yati al batil min bani wa yakunu rasul wa huwa muhammad alaykum ya ummata muhammad shahida ciden fanana ka auma ciden kam manton anaka auma shere yashhadu alaykum inda allah ciden be shere ya auka ciden kam manton ala fe annahu aghama alaykum alhujjatu wa ballaghakum risala abafo ala qoro kafu ko alayhi hujja jo auka ko yaci den Allah sha'uma wa nasahakum fillahi fala hujjata li ahadi yawm alqiyama awa abafu fana konye konnan jiya ku yen kam mantun ye ala kama donc hujja te soro mo shi bolo qiyama bi an yaqulu ma balagani shay ma ja'ani min najiri ka fo ala ma qiyama kuna ka ko foy de marché awma baga baga kala de bana awma ay ciden kam monto te soro mo bolo qiyama kana ka de nimbe ciden ta nyini ka barake nayi ka saka ina ka do kaburu kono ka wulina qiyama ke de ni ma ka be nyo halakini naga kuma mununa ko beni tabulo beki take yala nyana bo galon tabo uja jolembe beka mo shite se ka fo qiyama kana ka kun tigi ala fuyi de mana nema ntigi ala bagabali kala de mana nema hatta al kufaru ya tarifuna inda ma yulqauna fi an-nar har kafiru yere be jonko ala fo wakati min nugu filita suma kono be tinya fo ala ko masamin ko talendo kullama ulqiyan fiha fawjun ala ko wakati nu ye jama kunu dota kafiri jama kunu dota ku fili jahannaba kono salahum khajanatuha lam yatikum an-najir jahannaba kibariya be malikiyam min bolo abu nyininka bagabali kalamuna aw mawa qalu bala qad ja'ana an-nadhir fakajabuna ubafo bagabali kalanna namade me anya galon tiga yade wa qulina anko ma najala allah min shay anko alade ma foy jigi in antum illa fi dalalin kabiri anko ciide umare awte foyla ni filide filimin kabo anyen ni inde fo ciide nya sino una namade ande mutamina anko alama foy jigide anko ciide umade awte foye ate foyla ni filide filimi nya filibay yaquluna li rusuli antum fi dalal kafiru ani mo ma fo so ciide untama uba fo ciide umare kawde be filila fahum yukadzibuna rusulu wa yudallilunahum ube kafiru galontigade ka kafiru ube ciide galontigade ka ciide unke filibantuye hadhihi alhikmat fi risal urusul ninde hikmaye ciide unka cikunye ninde iqamatul hujjatu ala alibad ciide uncukunye munye ka huja jonka wa hidayatu man arada Allah hidayatuhu ciidon ci kunye munye ani kam mo kanda alay mo min ka kandale ni alaya latigel ka kanu urusula yahdi Allah bihim man yasha
ciden nunu ala be mugo kanda nu ye min kanda ya ala jiya wa yuqimu al-hujjata lil-man anadan wa jahadan wa kafara ala be hujajo mugo ka ni ciden cilunye mugo munun kanna gele yara ani mugo munun banna ni mugo munun kafir yara ciden ci kunyo huja ka jo uluka ni ala ko kama rasulina fir'auna rasula ar-rasul huwa Musa ciden juma cira fir'auna ma ni ala ko komi nye ciden ci fir'auna ma cogomi Musa de cira ma alayhi salatu wassalam wa fir'auna huwa al-malik al-jabbar fi misra alladhi inda urbubiyyatu fir'auna ni masake kanna gele ni masake yere sago kala do de ya tumbe misra fo aya yere kada aya wole kana yere ma ko alai ayo wal alaya ayo wole kata yere ma wa fir'auna laqabun likulli man malika misra fir'auna yetto de ni mugo ye misra mara ye kafiri de ba fu ma ko fir'auna kelente koy mugo ye misra mara uba fu ma ko fir'auna yuqalu lahu fir'auna al muradu bi huna misra mara baga be kafiri ala uba fu ma fir'auna min lanyini ni fir'auna min fora yere ya lanyini ye munye fir'auna alladhi inda urbubiyya fir'auna min ko alai lanyini bo fir'auna de kaya fa qala ana rabbukumul a'la akun ne da ya wutigi alai nin korota lendo fa sa fir'aunu rasula huwa Musa fir'auna ayeci de ingalon tigaya Musa de do kafara bihi fir'auna kafirani Musa kama qassa Allah fi kitabihi kumi ala yare ya fo ka kitabu kono chogo mi Qur'ana ما جرى بين موسى وفرعون وما انتهى إليه أمر فرعون وقومه من بوللا فرعون ni Musa ce komin teminaw ni nyogon ce ala ya fo Qur'ana kono fir'auna na ka mugo ulaban banna minka ulaban kera minye ala ya fana fo Qur'ana kono fa ghajinahu ay aghajina fir'auna bil uqubati ala ko alayhi fir'auna minanilla jabai wa huwa anna Allah aqraqahu wa huwa wa qawmuhu fil bahri alayhi fir'auna na kam wayuto jikono misra nili min tumbe baji min tumbe ni fir'auna wasurana ye ala ya to baji de kono alaysa li mulk misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti ko yala misra masakete ne da yawa nin ko yin fula be bolin koro aya waso ni ko minya ala ya to de kono ana kam ayuto jikono summa adghalahum an-nar jutolin kofe ala yudo tasuma fana kono mimma qati'atihum ukhriqu fa udkhulu an-nar ala ko fir'auna na ka jama o ka junubu sababu la kala kutan sababu la ne ala yuto jikono nyudo tasuma fana kono fasara fi an-nar fi al-barjaq awa fir'auna da ka jama hari hayatul barjaq yami bake qabru kono o bake tasuma da kono o bake la jaba da kono naru yu'raduna alaiha quduwan wa ashiya wannan aya kono ana ko sogoma ulafe fir'auna na ka jama ufatule usu ubeta uyira tasuma la ubetu jani tasuma kono ulafe katu jani tasuma kono sogoma kana udda yorola kaburu kono nusu be yorome sogoma ulafe ube jani tasuma kono kutuka kabula sani qiyama kashe haja fil barjaq min fulen ni nimbeke barjaqu de la barjaqu kore munye uva ko kaburu kanyana maya de la ko hayatun barjaqiya mana nyana maya mindo atokomi tumbe jiala chogo mi jiya nyana maya chogola atokomi fana la gara kanyana maya fana te nyana maya chogo mi be jiya kanyana maya ni la gara kanyana maya ni nyogonche hayatun barjaqiya ode min ye jiya ka ɲanamaya fule nimbe hadamaden kono ka koko be kila a be ki farikolo de kono nimbe ta a ta sɔrɔ a la o ye jiya ka ɲanamaya lagara fare hayatun barjagiya o fana ɲanamaya a ke ale ka ewa nema bi ka o jangakata bi ka a be nin de kan farikolo fana tugulen b'a la lagara ka ɲanamaya o be nin ni farikolo bɛɛ de kan o de u ko hayatun barjagiya jiya ka ɲanamaya fanba bɛ farikolo de kan
nin tugulen bala nin be farikolo soro nin be lajaba soro ka tugo de ka kata kaburu ka ɲanamaya lajaba ni nema a be nin de ka a don a be se ka tugu farikolo la farikolo be se ka soro lagara ka ɲanamaya be fula in be de ka o de y'a to ko kaburu tama ko hayatun barjagiya ɲanamaya min do diɲɛ ka ɲanamaya ani lagara ka ɲanamaya be olu ni ɲɔgɔn cɛ de bon o ɲanamaya sugu fana mɔgɔ si t'a haqiqa dɔn ni ala kelen pewu tɛ parce que qaybu de don fil barjagi qabla li akhira yuraduna ala nari sabaha wa masa sogoma o sogoma wula fɛ u bɛ ta firawuna n'a ka jama nin lajaba jahannaba kɔnɔ ila an taquma sa fo ka taa diɲɛ wuli don o dɔ bɛ kɛ sogoma wula fɛ wa haja dalilu nin ye dalila ye ala ajabil khabur wadi ayju billah nin ye dalila ye ko kaburu lajaba ba kono lajaba be kaburu kono aya yo sabati aya munum be soro qur'ana kono ka kaburu lajaba yira o aya do de ninye ka yira lajaba be kaburu kono wa yawma taqumu sa'atun adkhulu ala firawna sadda alajab e wala ko dommi ni qiyama funa be jow ala ba fo firawuna na ka jama ayu do lajaba girimanda salasu uqubat hajihi salasu uqubat firawuna na ka jama janga kata cogoya saba de buka jiya u janga katara kaburu u be janga kata lagara u be janga kata tasuma kono al awwala anna allah aghraqahum u ka janga kata fole munye ala yuto ji kono wama hahum min aghrihim fi lahjatin wahida nya tuguna yele ala yu be touché ka boy ka to folo fo laba ka beto ji kono ku ka ke ko mutunte jiyan kono nya tuguna yele ala ya be halati ni ye jiyan tay ku to ji kono asaniya annahum yu'ajjabuna fil barjaghi ila an taquma sa la jaba fulana firawna na ka jama ubilla jaba hayatun barjaghi la qabru kono fokata jiyan wule ubella jabu ka kaburu ko ne fulana asalisatu annahum sabanna ulu ijabu su yawmal qiyamati yadkhuluna asadda al ajabi wal yajib billah qiyamadun nu wulila ubedo la jaba girimana la jaba min ka gele do la qiyama min yata sumai wa kadhalika alako nye ciden ci awma ko mi ciden cira firawna ma cogome firawna ya ka ciden soso awa o cogo kelen do وكذلك من آسى محمد صلى الله عليه وسلم فرعون يا كتيدن سوسو لا جابا يا سورو تشومي ده ايوا محمد فنا كم مغو محمد تشيرا منما ني مغو يكيدن سوسو محمد سوسو يكال لا جابا كغري فرعون نا جماعتاي فإن مآله أصد من مآل قوم فرعون ني مغو ني محمد تشيرما ني محمد سوسو ekan laban yoro obe juguya obe geleya kateme firawna na aka jamataka lianna muhammadan huwa afdalu rusuli faman asahu takunu uqubatu asaddu parce que muhammadu ale de kausa cidembe ni mogo minya ale soso ale ekan la jaba de be giriya kateme mogo tobe ka ni firawna mogo ye firawna soso ulla jabara ni la jaba chugo sabala muhammadu kausa fir'awa musa cide min cira firawna manna ya soso muhammadu kausa noye bo ni eye muhammadu soso e kala jaba ka jugu ka teme firawna na ka jamaka parce que firawna ka jama ye cide min soso eye cide min soso a kausa we donc e kala banyoro be juguya e kala jaba be juguya yere ka teme firawna na ka jamaka ni alako agajan wabila ay shadidan qawiyan agaja wabila kore munye minalimi ni akagri la hawdata fihi nughyatin minalimi nahinnatin minalimina wakadhalika aghzu rabbika idha agaja alqura wa hiya jalimatu inna aqijahun alimun shadidu e wala kam minalibo chogodela ni alay dugu mo munum mina nakera tunyali kelawye alaka minalika gele alaka minali adimilendo de adimilendo akagele fa hajil ayatu
ni aya min fule ni ye dalilu ala minnatillahi alayna bi risali rusuli muhammad sallallahu bi risali rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam ilayna ni aya min fule ni ye fonnan shiriya ben ni aya la kabo alafe alaka fonnan shiriya ben ni na anka tumami aye muhammadu ci kanamma nyode fo munum be girina ko maulidi ciden ka don wolo donte do gansaye alama ciden ka wolo don nema fo moye qur'ana kono ala ye ciden ka nema min fo kam manto la qur'ana kono o ya ka ciden nya ni aka ciden nya donde alama wolo de aka wolo do alamo jatan ka nema ya qur'ana kono laqad manna Allahu ala almu'minina ijbasa fihim ar-rasula min anfusihim amafo laqad manna Allahu ala almu'minina wulida fihim muhammadu wulida fihim rasul amafo min nin dalilaw na cogobe mogode nafa hakili be mogo minna na te barake ni ka hakili dina kono ndella ka kutuba do keninka akera sababu ye qur'ana dursi baga do mawludu ko ya sembola nko ciden ka wolo don yere ala yere mo jate an kan nema ya qur'ana yere kono qur'ana yoro ni cide ala be nema do jatan ka yen nema min kan ye ciden ka kola ba ciden ya defo laqad manna Allahu lil mu'minina ijbasa fihim rasulan min anfusihim huwa alladhi basa fil ummiyina ar-rasula minhum ayaw katate qur'ana dursi bagade tumami aye aya nunun na chogol la jete qur'ana kono kutuba banna ko ne ma ko tinyala akon mawdudu kon ne tumbalare wagatu dola nu ko bidero wagatu dola munun ba ke shika bindu sukuna ne ni yeni aya munun kala nunu ko ni jelle ne do qur'ana kono ala ma ciden ka wolo don ne ma jatanka aka ciden nya donde ne ma jateranga nim kera sababu ne ka delila jelen surun kaddan kan ya kafo ciden ka wolo donte koye ni mo min kanka fete koyi bake batoye wala majatan kan aw de be ciden ka wolo do ka don bayani aka don gansan baliya do ka tenalaka na ya soro donye don baye ciden ka kola na kan ka fetan kan ni sonja nayi o ya ka ciden ya donde har an ka ke yere ka fu don gansan te kata dilo hadisa dola ko ciden ye tenen su uye ciden yin ka ko ngolola tenen hadisa to dafa ciden ko jaka yomi wuluditu fi wa busitu fi wa unjila ali alquran ama to wolo don roma ako dondo ngolola o donde tenen dendo don kuncira tenen donde qur'ana jiginin ka tenen donde ko ya fotende hadisa kono mais epi ebe feti minna e ma don tawo e ye dati de ta e ba ke ka dati de fete est-ce que yetene don de fete e ba ke ka dati de fete ko arabi awal tan fulana o ben na tarata ma o ben na juma ma o ben na samedi shibiri ma e ba ke ka dati de konte wolo don tewo e ba ke ka dati de konte ka fete e ma wolo don fete o ci de wolo la tenen don de uye wa awolo don te gansa e ba ke ka dati de fete e ma wolo don fete o dati min do fana an ko tariku tugu mabbe dati minna kuma wolon fula de bala ni don gansa te tenen suke tenen zolibe kalola tenen nani kalo tile nani suke tenen kasuni jombe kele jombe tinyini ka ini jombe nyogona me kabila sanyelema ko arabila awwali ko otani fulana ko be fete ina tasi al aqliyuna ahli al kalam mo munu be tanin kuma sugo fo mo to ka tabulu rabbi ahli al kalam ni mo munu bi ko haklina baradina la al aqliyuna doni ke ba fo lude o be barake dina kono nu ka hakli de ahli al kalam ahli al mantiqi ulude kabbato jogo fule dina kono no beta hakilina ufo ko ciden ka wolo donte don gansaye e ka furu donye do gansaye wa dina ye nindea dina te hakiliye ko beta ko misali ya nyogo natew an ko nin dina ye delila de al ibadatu tawqifiyya
bun khaymu qali ilmu qala Allah wa qala rasulu wa qala sahabatu hum ulu irfan silamiya doni yede ala kote ciden ko de sebo kote min misaliya misalu ni haklina o ya ahli kalamun ahli mantiqu de kabarai ewa wulude be silamiya kono jamana kono ya nube mo nyaambe ku trompe ni ciden ka wolo donte do gansaye ciden ka wolo donye tenende arabil awala tani fulanate tenente su ini mo te kale me i fara mo nyaambe la jamana kono abake ka mo de nyaambe kaka hakilan de fo dinate qur'anate hadisate sebo ka kumata yere ka hakilna dero ka bwa ka jifa kono kuma mununda yin nunu bwa yere ka jifa re kono ayun saga ka jifa kono amma ko tula dina yedelila de wa anna li kharad min risalihi an yubayyana lana tariq al ibadati ciden ka cidi kunye munye ka bato siraw banganye faman atahu dagala li jannat ni mugo tura ciden ko ube do arjanna kono wa man asahu dagala nara ni mugo ciden so ube do tasuma kono kama dagala ala firawuna nara lamma asawu rasulahu Musa alayhi salatu wassalam komi firawuna na ka jamaddo na tasuma kono chogomi tumamu nu ye Musa soso de ala kan tanuna ka kishiba kare ne fana ye Muhammadu soso beta jahannaba kono chogode la wa kadhalika adawu rusul kulluhum haja sabiluhum wa haja tariqhum awa ciden ka jugu be mogo ye ciden ka jugu ye ube ka siraye nununde ube ka tariqa ye ninunde ka ciden soso awa ani ka do jahannaba kono nu wulila ko safe mogo min mabbe do ciden ka sunna kono ite do arjanna wa mogo ma ciden ka sunna ta ye bato ke chogomi na ko min kake akake na ko min kanake aka toy ni mogo bo mo ke ka ciden ka sunnata ka tuga ka tabulo ko na ka teriga wore de bibolo arjanna donina haram yayma ambo fanda chamancila mogo ma ciden ka sunnata ye bato ke chogomi o ma atakum rasul faqujuhu ma nahakum an fantahu ni mogo mo ke e tara teriga wore de ta kata sira wore de ta kata hakilna wore de do dina kono ka ciden ka sunna bila ka tabulo bila ibeta tasuma kono imamuna maliki yode fawiyo aw bafo ko be maliki kam majhabila maliki ye chemi nyira utodo ate maliku doero nkum maliki yede min a'immati ahli sunna wal jamaa min a'immati salafiyina nko ahli sunna wal jamaa kanyema dode maliki nko sarafu kanyema dode maliki nko maliki de ko as-sunnatu kasafinati nuhi man daghala fiha an-naja wa man taqallafa anha halaka imamuna maliki de ko ciden ka sunna ko abe komi nuhu ka kurude tumami ala ye jiwoyo nati nuhu tilela ako munun do na kuru kono kisira mogo mado nuhu ka kuru kono be halakira be tora jila awa ko ciden ka sunna bo chogodela ni do na ciden ka sunna kono ko kisira de ako ni mogo mado ciden ka sunna kono be halaki hiliyatil awla li abu nu'imi ibetan nin kuma nyine maliki ka kumado ni do na sunna lay kisra akon ni ma do sunna ko ni lay be halaki de lawde wala qur'ana ayawla ci den yo fo ayaw boka komi firawuna na ka jama uye Musa soso chogomi nu do na tasuma kono awa ci den fana cira munu man ni ci den soso ibero tasuma kono ala kan kisala kan tanga hada madun ka ci den ka tasira nyini ka ci den ka sunna nyini bo ciden ka sunna min nima taybena tasukun parce que nan ko ciden ka sunna antafo comme nafila su tenen sunna la misa suni kalo tile saba su ni mo munu nyo toybe do tasma kono tede akata bulo na katasira afule ko de fo hadisa do kono man raqiba an sunnati falaysa minni akoni mo banne ka sunna ma etene doye yala ni mo mi matenen su ite ciden doya ite silama ay la nyini yede ciden ye bato chogo mike a cira ni ala bato chogo minye ni mogo ma ala bato chogo da ere togo ko ma ciden ka sunna mine de beta tasuma kono mana teriqa munum baw bolo ka iridu do kiriyawu yere ka salli chogo do kiriyawu yere ka jiraw kiriyawu yere ka bidia siraw ni bida e wa bato chogo do kiriyawu yere oboke mogo bo chogo la nyana mero ko isaroka ibero tasuma kono ni ka bara hakke nim be bidia minka
ayi kafiriya ni donna tasuma kono ite bo ibedo tasuma kono min ye bidia min kiri yere ibaka ika bidia mi kafiriya iye kabaira junubu tigiye ni alama ya fi ma qiyama ibeta tasuma kono ni ka bidia hakke donc ni koni ma ciden ka tasira nya ka sunna mina doro ka tuga ko doro beta tasuma kono la nyine ode donc mo be kan nindo ninde masaila foroye na ko masaila munu sabami kwa wajiba silama kelen kelema silama muso kelen kelema ika masaila nunun do ika barake nuye folo de fulen ni derisu temene ani bita ambe folo indeka ni ala ye derisu wore iranna de masaila fulanna beta ado ala de yidda akado ala de bangar jage akado ala ma anto jiya konote ko bekita ke aye ciidon de chamma ni mogo min tugura ciiden koy kisra ni mogo matugo ciiden koy bado jannaba tasuma kono ni nyemma sayla foloy subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه